Meheme, kāre koe e mōhio ana ki tō reo ko wai koe. Ko ia te whakaaro o Aroha Pāinga. Tau tohito ki te reo Māori, kua whātekau tau e whakawhanake ana i te reo Māori i Wainganuinga whakatipuranga. He pō ia o te kōhanga me te kura kaupapa, kei te kōhanga reo o Hoaini Waititi tonu ia e mahi ana. Kua puta o na whakaaro mo te reo Māori hei āpiti atu ki ngā hui aro matawai i te pire reo Māori, ka tīmata i tēnei marama tonu. Ki te kōhanga o Hoaini Waititi, ko tata whātekau tau a Aroha Pāinga e whawhai ana mo te reo. Me kāre koe i tō reo, ne? Ko wai koe. Hei te marama nei ka tū ngā hui e tiro nei ki te whakahau i te ture reo Māori. Ko te Māori, he Māori, ai, moi koe ki tō reo, ko tēnā, me whai atu kia kaha kia maia. He rua mano ngā reo take o te ao e tata ngaro ana. Hei tā te minita whakawhanake Māori koe nei te take me tirohia te ture. Me te whakai atu o Gina Hauia, me whakahau i tēnei ture kātika. Tōku nei whakare kāre rātou, tunu ingoa mahi hei awhina mātou ki te kaui nei te reo. Ko te kaumārima taua Hauia e ako ana i te reo. Ka hoki ona mahara ki tōna whakamā i te kuare ki tōna reo, i tōna wā. Kare au te tino moe hea hanga kōrero ka puta. Kare au te marama, e kite au tuku māma te kata, o te whānau kata, e ngaroi au i te ao, kare au te moe hea hai. Kāre te iwi Māori i whakai atu ki te whakaaroa te minita take Māori o mua ara ata Peter Sharples. Engari kua timata kē te tohu o tēnei taua ki te reo, mo ona whakaaro mo te pire hou. Kia ako ai te reo, ki ngā tamariki mokopuna aha, kua te aha. Me he mea, ka whakakorengi i tēnā, ko wai tātou, ki te ki, he Māori ahau. Ka tū te hui reo Māori tuatahi ki kai taia a te kaumārima o Pipiri, kia mutu katoa te tīpako i ngā whakaaro no ngā hui, ka tuhiri poata te poari reo Māori ki te minita, me te tōmina he ture hau mo te reo a tēnā tau. Manawa Wright, Te Karere.